Le ge ba sa thoma sehla se gabotse dilo di fetogile sehlopheng sa Kaizer Chiefs la mafelelo ge ba lahlegelwa e be ile kgahlanong le Cape Town City ka di 23 tša kgwedi ya Agostose go ya ka dipoelo tša bona. Chiefs ina le bokgoni bja go ka fenya league, maikemišetšo ke go fenya dipapadi ka moka tšeo di tlago pele league e emišwa ka baka la dipapadi tša sebjana sa lefase tša FIFA tša 2022. We're playing to win every game, and it's very, very key for us to have, consistency. We obviously started very slow, and we gradually, picking up and getting better. Gona le kgonagalo ya gore Chiefs e raloke kgahlanong le Pirates dibeke tše tharo ka tatellano go akaretša di-finaleng tša MTN 8 ka di-5 tša kgwedi yeo e tlago. We're ready for that. We're ready for anything. We've been preparing for such games. It doesn't matter whether it's one derby or two, or three back-to-back. The fact is, it's football. Le ge Chiefs e kgona go nweša dino bothata bjo bogolo ke le morago la sehlopha. We've been conceding goals that you could see that the opposition team didn't work for. We just give the goals away, and yes, football, it's a game of mistakes, but it's something that we work on, and we will try to rectify that. Chiefs e nwešitše dino tše šupa mo dipapading tše tharo tša go feta. Moralo ka pele o moswa bimenyimana go tšwa ka Burundi o nwešitše dino tše tshela. Caleb is a good striker. We do train. I do understand him in training. We do communicate. He tells me what he sees, and I understand what he wants. And I enjoy working with him. Chiefs e maemong a bone leaking gomme e lekana ka dintlha le sehlopha sa SuperSport United seo se lego maemong a boraro. Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Johannesburg.